La ilaha illallah Napa yang balaguna Ya taubat Segoh lamate Segoh lam tasri Tatinggai donya Segoh lam taso Pakaian putih Segoh lam tae dalam kerendah segoh lam taso pakaian putih segoh lam tae dalam kerendah budaya tobat segoh lam mati tatinggai donya segolam taso pakaian putih segolam tae dalam kerendah segolam taso segolam tae dalam kerendah keunan kamate getanyo insan tinggai hairakan sitle perkara pertama pon ilmu manfaat anu yang saleh sedekah tema pertama pon ilmu manfaat anu yang saleh sedekah tema budaya tobat segolam mati segolam tasri tatinggai donya segolam taso pakaian putih segolam tae dalam kerendah segolam taso pakaian putih segolam tae dalam kerendah dalam donya dang toru mesutapi yup kaya raya menan ketamse tadu di sino janjan tro tawo alam baka menan ketamse tadu di sino janjan tro tawo alam baka budaya tobat segolam mati segolam tasri tatinggai donya segolam taso pakaian putih segolam tae dalam kerendah segolam taso pakaian putih
segala tae dalam kerendah kabar ulunnya kan pakri-pakri nyo hadis Nabi bang ule kita mehane pate wahirakan lon dalam Al-Quran nejak periksa mehane pate wahirakan lon dalam Al-Quran nejak periksa budaya tobat segala mati segala tasih tak tinggal dunia segala tasih pakaian putih segala tae dalam kerendah segala tasih pakaian putih segala tae dalam kerendah raya tat pangkat Nabi getanyo tanah Mesidra yang juta pusa bulan di langit jitren ubumo Nabi getanyo gepe mulia bulan di langit jitren ubumo Nabi getanyo gepe mulia segala tasih pakaian putih segala tae dalam kehidupannya segala tasih pakaian putih segala tae dalam kerendah segala tasih pakaian putih segala tae dalam kerendah imutulah tujuh bago nudung adina lon salitra pertama pon gukun ilaon iamin pon menggelombang Allah yang kedua rukun ikrung yang jiplong aturung donya tumayang keleg gukun iujon yang jitra di antara Allah tumayang kebelut di malua dua kula sajina yang kelima imatai dalam bumi sinan keluar Allah tumayang kuna gukun imun
malam Julai Yang ketujuh Dukun ibaku Asum dilerada Menghimpun iku bagi Allah tapam bojo bemo tukap Permotola dengan lombo dua ima kegekeun nama Imustamal Tumayang kule kepet Tentei najis nama Imustamal Tumayang kule Kepetentei najis nama Imukruh tangui nasi kurung perkara Pertama pun itu tungtan isi jutaan yang kedua cuma yang kele itu ada kepetente iman samuda yang kelima iman nang rolun iman berehut nam perkara iman babil tujuh taulan iman zaruan lapan perkara kesekurung iman jibosi kahabe bandung sekurung perkara kesekurung iman jibosi kabeh Bandung si kurung perkara La ilaha illallah Nabri belepalon babaya Berselamat lon batiti Bersajan Nabi Sayyidil Ambiya Titi nuraka mepangkale Halus ban bule ban o kepala Nepedu tiada nuraka tujuh Panjang haji oh jalan gata Allah wajib tuan dai tikun titnya pujud atu noraka tajam babudung halu babule siri bedun jun jagata wahai tubo ingat ku titi halu sabe ban bule mata Titi diadu yang halus dan radwa umat lam siruga Wahai tubuh yang samlaka Pagita walam siruga Titi alus lagi tajam Ada jahanam nuraka bisa Wahai umat beco hati Tiki nebreror jagata
Tuhanku sira umat walam siruga wahai tubuh jalan titi pelun kaki hei saudara titi halus lagi tajam ada jahanam neraka bisa doa ilahi berhenti neraka tamat bukom talo hakiki berot berhenti jagata ya Tuhanku tolong namin menubirati tigata betabiban di si kafe megule dalam neraka bihormatin Muhammadin Nabi Karim ya Mustafa Nabi muda lomba titi be Allah beri relambah ya wahai umat jabat titi menumata metung kadaraya tamumat batalo yang tak tegak berun turunlah menuraka ya ilahi antara iman tagasilun oleh gata talindong lon ibadah janam dulu tamong lam siruga Allah kafilah kafi alaihi lanat doma sapa lam nuraka mu'min ta'at tamong jannah masina kebala lam sisa bangga tapolon lindong roh Beta berita nganuraka hayulun talon ya Tuhanku beta biungan lun rasa Allah bangga karim lam orangnya nutulung kamu ya Rabbana segala kaum yang sesat duma sapa lam nuraka Allah kalimat taibah kota Tuhanku selalu dumhan binasa suatu mengandung kota hakiki hanya Allah beri kena marah Allah la ilaha illallah tala yang sama numat gata aman ketungkat ada titi gule lama
La ilaha illallah Napa yang berlangsung Nangro Aceh la Aceh Nangro mula mutua Ingat oh ayah Bandung sedara Nangro Aceh Aceh yang calon tayang Nangro penulang Bajaro Raja Nangro Aceh Nangro lontayang Nangro la penulang Basidro Raja Kebuda Raja Kewabak Tuhan Nangro ke pulang Hai curbang lama jaro kata La ilaha illallah Napa yang berlangsung Allahu Rahman Nabi Muhammad yang akhir zaman lahirnya Nabi malam isnanya 12 hari Rabiul Awal lahirnya Nabi malam isnanya 12 hari Rabiul Awal Allahu Rahman Nabi Muhammad yang akhir zaman Allah lahiran Nabi Allah malam isnanya Allah 12 hari Rabiul Awal
Allah Ayah Abdullah Quraisy nan bangsa Allahu ya Allah bangsa mecuh Allah turunan megah Allah di Nanggro Mekah tanah mulia Allahu ya Allah bangsa mecuh turunan megah Allah di Nanggro Mekah tanah mulia Allahu ya Allah Allahu Allah Allahu Rahman Nabi Muhammad yang akhir zaman Allahu ya Allah lahirah Nabi malam isnanya 12 hari Rabiul Awal Allah lahirah Nabi Allah malam isnanya Allah 12 hari Rabiul Awal Allah pada tahun fil Allah yakni tun gajah dan Abrahas nejak prangkutan Allahu ya Allah neke menghancur Allah dengan Baitullah Allah rakyat dijajah di bawah agama Allahu ya Allah dikena hancur Ka'bah Baitullah rakyat dijajah di bawah agama Allahu ya Allah Allahu Allah Allahu Rahman Nabi Muhammad yang akhir zaman lahirah Nabi Allah malam isnanya Allah 12 hari Rabiul Awal Allahu ya Allah lahirah Nabi Allah malam isnanya Allah 12 hari Rabiul Awal Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'a al-karami dengan berkat Nabi Mustafa cinta-cinta sampaikan peampun segala dosa ibu bapa guru sajan Ya Rabbi bil Mustafa balil asidana waghfir lana ma madaya wa Nabi Muhammad dengan tam perintah
hukum agama hana mesin rompi nasaban yang yungetam Nabi mulia ya Rabbi bil Mustafa ambali maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al yang akan Nabi guna Tuhan yang beri syufaat ke kamu dumna yang beri syufaat yang uro akhirat uro lepas tat yang haru hara ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam bandum Nabi jamalake bapang ulenya Nabi kita lebih Nabi seban ila usabu'in laut raya ya Rabbi bil Mustafa ambali maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al nabsumi sendakana kana tengah lumayan dipi besusu maya diji hana talha tinteji yan kaji pim laju ya Rabbi bil Mustafa ambali maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya pemirsa Bermandu, nibah malam berbahagianya mungkin saja ono kamu sampaikan kurang lebih dan kurang kamu melakukan maaf mungkin le kejanggalan daripada grup wirid kamu dan le kesilapan kamu melakukan maaf nibah malam bikajula dan insyaallah minun apa yang umum beri Tuhan bak jan lain watia tinggal akan mutamu demang ono kamu sampaikan kamu dari grup wirid dari Kampung Sani Kecamatan Long Kabupaten Asia Besar mengucapkan ribuan terima kasih. Ono kamu sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah ya salamu salimna la ilaha illallah ya yafidu ihfadna la ilaha illallah ya salamu salimna la ilaha illallah ya jamilu jamilna la ilaha illallah ya rahimu irhamna la ilaha illallah ya rahimu irhamna selamatkanlah semua kami peliharalah semua kami sejahterakanlah semua kami baguskanlah semua kami saya